салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамватанону ҳамзабонони арҷуманд, ҳамаи шуморо ба дарси навбатӣ аз забони туркӣ барои навёдгирон, дарси даҳум хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. умедвор ҳастам, ки шумои азиз тансиҳату саломату сарбаланд ҳастед ва ташаккур мекунам аз якҳояки шумо барои қадр кардани ин заҳматҳои мо, яъне меоену иштирок мекунену тамошо мекунену ва аз ҳама қадр кардани бузург барои мо ин он аст, ки шумо ин дарсҳоро баъд аз он ки премера тамом мешавад дар дафтарҳотон нависен, чунон ки аз баъзе хоҳарон инро анҷом медиҳанд. хеле шод шудем, ки дарсҳои моро нафаре ҳаст, ки пайгирӣ мекунанду менависанду ва дар фикри пешравии худ ҳастанд, ки пешравии онҳо пешравии мо низ ба ҳисоб меравад. ташаккур мекунем аз шумо ва умедвор ҳастем, ки дигар бародарону хоҳарон, дигар дӯстон ин корро анҷом медиҳанд, яъне як дафтари алоҳида гирифта инҳоро навишта аз ёд кардан. хоб дар дарси гузашта дар бораи хайру хуш гуфта гузаштем. Дарси нӯҳум дар бораи хайру хуш буд. Касоне ки набуданд, яъне ин дарс буд ведаълашма, яъне хайру хуш. ва ин дарс бошад дар бораи вақт, замон мегирем ва вақт ба маънои соат не, ё замон ба маънои соат не, чунки гуфтани соат боз як мавзӯи алоҳида аст. имрӯза дарси мо бахшида шудааст ба вақт ба замон, яъне он калимаҳое ки далолат ба вақт мекунанд, далолат ба замон мекунанд, далолат ба ҷузъе аз рӯз ё ин ки шаб мекунанд. хуб, дигар суханро дароз намекунем, оғоз мекунем. гӯн. гӯн дар забони тоҷикӣ рӯз мешавад. рӯз. гӯн. 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 гӯн рӯз. геҷе. геҷе. геҷе яъне шаб. сабаҳ. 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 сабаҳ яъне субҳ. субҳ. акшам. 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 акшам яъне шом. шомгоҳ. бегоҳ. бегоҳӣ. дӯн. дирӯз. дӯн бо калимаи гӯн яъне як кам беш монандӣ дорад. бинобар ин дӯн дирӯз. дирӯз. дӯн геҷе. дӯн геҷе. дишаб яъне динашаб. бусабаҳ. 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 бусабаҳ яъне ин субҳ. бугун. бугун. бугун яъне нигоҳ кунем, дар ин ҷо дута о ҳаст. хоб, дигари дарсҳо ки барои навомӯзон аст, ин чизоро зикр мекунем, вагарна баъзеи шумо ба ин чизо эҳтиёҷ надорен. яъне бу у. у. бу у яъне мисли уи тоҷикӣ, яъне уи оддӣ. аммо ӯ ба мисли уи зада ё уи дароз.
bugün, 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 bugün yani imruz. Bu gece, bu gece, bu gece, bu gece, bu gece, imşab, yarın, 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 yarın yani pago, fardo. خب دوستانی که در زبان انگلیسی اشتراک دارند و درس‌های زبان انگلیسی را پیگیری دارند الکی درک نمودند که این درس با درس زبان انگلیسی شباهت دارد، یعنی همون کلمه هایی که در زبان انگلیسی آوردیم: روز، شب، صبح، شام، دیروز، دیشب، این صبح، امروز، امشب، پگاه، فردا، همین ها نیز در زبان انگلیسی آورده بودیم. چرا اینها رو به مانند یعنی مانند به هم میاریم؟ به خاطر که وقتی شما مثلا زبان انگلیسی رو از یاد کردین، در برابرش ترکی رو از یاد کردین، الکی برای شما یک دو موضوع با هم مانندی دارد. یعنی کسانی که دو زبان رو یک پیگیری دارند، دو زبان رو یک آموخته شده‌اند، این خیلی مساعدت میکنه برای اونها. اما اگر در این درس یک کمی دیگر موضوع دیگر بیاریم، در اون درس یک کمی موضوع دیگر بیاریم، خب اشکال ندارد، اما این برای یک کمی مساعدت گفتیم که با یک کمی کمک برای شما که یعنی همون کلمه هایی که در انگلیسی از یاد کردین دیگر توجیهش میدونه که ما در انگلیسی چی از یاد کردیم: روز، شب، دیروز، دیشب، فردا، این صبح، همین ها بود. این صبح با زبان انگلیسی this morning میشه. this morning با زبان ترکی چی میشه؟ انا کو ترکیش از یاد میکنیم. ترکی این صبح، بو صبح. تمام. یعنی در یک زمان شما میتونید هم انگلیسی رو در ذهنتون توجیه، هم توجیهش، هم بگم که ترکیشه. خب در این درس همین قدر برای شما آمادگی دیدیم و نخواستیم درسمون دراز باشد دقیقش. معذرت دوستان، آوازی تلفن رو بعضی فراموش میکنیم که خاموشش کنیم. خب همین قدر ها دوستان گرامی. خب در همینجا درس امروزه یعنی درس دهم به پایان میرسد. چگونه که در دیگر درس ها زبان ترکی، انگلیسی، در زبان انگلیسی برای شما خواهش کردم که 10 درس شد، اکنون این 10 درس رو به خوبی از خود نمایید که باز در یک مرحله دیگر میگذاریم. در زبان ترکی نیز از شما این خواهش میکنیم که دوستان گرامی، برادران و خواهران ارجمند، ما از زیادی از شما باوری داریم، از اکثریت شما باوری داریم که این درس های ما رو می نویسین، از یاد میکنین و باز یک خواهشی علاوتاً یعنی یک چی میگن تکرار مادر دانش، یعنی تکرارا باز برای شما خاطر رسان میکنیم که اینها رو از دست ندهین. از درس یکم مراجعه کنین، باز نگری کنین، از درس یکم تا درس دهم تکرار کنین که از درس 11 باز یک مرحله جدید، یک زینه جدید، به یک زینه جدید وارد میشویم تا که در درس 40 و 50 و 60 دیگر نیاییم که بعد بگیم که اون درس های گذشته رو متاسفانه از یاد نکردیم. اگر ما درباره وقت، زمان کلمه ها رو از یاد میکردیم در اینجا مشکلی نمیکشیدیم. بنابراین همون تصمیم گرفتیم که ترکی در 99 روز ما و شما باید کوشش کنیم که در 99 روز از این زبان تمام کنیم، یعنی با این زبان گپ زنیش سر کنیم، گپ زنیم با این زبان و باز دنبال دیگر زبان رویم. یعنی نمیشد که 2-3 سال فقط یک زبان رو آموخت یا یک زبان رو درس داد. خب دیگر در آینده باز خواهش شد که زبان ترکی رو باز برای نویادگیران باز میتوانیم درس دهیم، چه از طریق کامپیوتر باشد، چه از طریق درس های آنلاینی باشد، یا چه از طریق تخته صنفی باشد. اما باز کوشش داریم که با دیگر زبان ها
гузарем. Ба ҳамин хотир шумо ҳам моро кӯмак кунед, ки ин се забоне ки дунбол гирифтем, забони англисӣ, туркӣ, русӣ, кӯшиш кунем дар 99 рӯз ҳадди аққал гапзаниша ёд гирем. хуб, ба шумо боварӣ дорем ва дар ахир гуфтанӣ ҳастем, ки ташаккур барои иштироктон, ташаккур барои дастгириётон. Аз якояктон муташаккир ҳастем. боқӣ сарбаланду комёб бошем. То дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. Эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо. То дидани дидор, паноҳтон ба худо.